Još jedan nostalgični pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i nastavljamo sa predstavljanjem bogate filmografije Rutgera Hauera. Za danas sam izabrao film Wedlock, odnosno Okovratnik iz 1991. godine, koji je poznat isto kao Bračni okovi, a za mene je on pre svega toliko poseban jer je bio prvi Rutgerov film koji sam uzeo u videoteci. Znači, imao sam nepunih 7 godina, došao sam taj video klub i video njemu poster na kome se nalazi ova ogromna Rutgerova slika i vidi se zatvor budućnosti, eksplozivne ogrlice, Rutger Hauer u glavnoj ulozi, šta je imalo dalje da se tu očekuje nego da će zgrabim tu kasetu i odnesem kući i odmah pogledam. I naravno film me oduševio, jer šta je drugo moglo da se očekuje kada je Rutger bio tu. Prije svega, ovaj film je urađen u produkciji HBO Pictures, što znači da je bio odrađen kao televizijski film. Iako se to na njemu baš i ne može vidjeti, iako ga čak neki smatraju kao B filmom, ovaj film svakako ima sve atribute A produkcije. A i da ne pričamo o produkciji s obzirom da je producent ovog filma čuveni hrvatski producent Branko Lustig, Jugosloven da kažemo, koji je poznat po tome što je dvostruki Oskarovac jer je dobio Oskare za filmove kao što su Gladiator i Schindlerova lista. Schindlerova lista je također za njega bila jedno posebno iskustvo zato što je i sam preživeo boravak u logoru Auschwitzu, tako da je imao jedan prigodan govor na tu temu kada je osvojio tu zlatnu statu. I eto, to je bilo onako baš interesantno, pogotovo što je čovjek sa ovih prostora uspio čak da uzme 2 ove statue. I onda kad imamo tako nekoga koji je produkcijski obezbedio ovaj film, onda vam je jasno da će sve da ide po planu, još ako izaberete ovako uspješnu ekipu kao što je reditelj Louis Stig, koga znate po filmovima Dragulj Snila, Kuđo, Cat's Eye, ili možda čuvenom filmu iz 1997. godine Justice League of America. Šta će vam ova Snyderova verzija kad imate ovaj neverovatni, nezaboravni film koji ima ocenu 2,9 od 10, nema debelo i ima razlog za to. Ako rešite da pogledate, vidjet ćete upravo zašto je to tako i bilo. Ali, pored njega i tog, da kažemo, promašaja, imali smo, kao što rekoh ovdje, ekipu koja je zaista briljirala. Jer pored samog Rutgera tu je bila i Mimi Rogers, koje se sjećate po filmovima Izgubljeni u svemiru, Časovi očaja, a isto je poznata i po tome što je u periodu 87. do 90. bila supruga čuvenog Tom Cruisa. Tako da, eto, i to je samo po sebi dovoljna preporuka kada je on izabrao ovakvu lepoticu za sebe. I onda isto dodat ćemo da je tu bio Steven Tobolowsky, koga znate najviše po ulozi čuvenog Neda Ryersona iz Dana mrmota i vidjet ćete kako je to izgledao taj Groundhog Day i ta njegova uloga, isto također poznat u filmu Sneakers, imao je kratko pojavljivanje u Niskim strastima, tako da ima i on isto također baš onako raskošnu filmografiju kada pogledate. Tu je se pojavio inače isto Basil Wallace, koga znate kao negativca iz filma Mark for Death, i ono što je interesantno je čak postoji ovdje jedna scena u kome se i vidi billboard za taj film, iako je radnja smeštena u budućnosti. Znači, sama scena otvaranja ovog filma piše Sometime in the future, Somewhere in the future, i vidjet ćete kako onda kreće ta radnja, koja baš ne podsjeća toliko na budućnost, nije baš sve to futuristički iako izuzmemo ove ogrlice, ali opet je bilo dovoljno interesantno i samim tim da svaki put kad ponovo pogledate film, opet će biti smešten u budućnost, bez obzira što je ta budućnost već nama odavno već prošlost, jer ovaj film upravo ove godine i slavi 30 godina. Tako da, eto, to je onako neki interesantan detaljčić. Pored njih, tu se isto pojavlja i James Remar, koga isto znate po ulozima kao što su Warriors ili negativac u filmu 48 sati, pojavio se kao negativac u Fantomu, bio isto prisutan u Čudu u 34. ulici, tako da, eto, kao što vidite, jako zvučno ime. I naravno tu je i Joan Chen. Joan Chen je čak 3 puta sarađivala s Rutgerom, tako da pored Wedlocka pojavila se sa njim u filmovima Precious Find i Blood of Heroes iz 89. godine, koji svakako preporučujem da pogledate, izuzetno isto. Baš onako jedan distopijski film. Izuzetna priča. Znači, kao što vidite, to je baš onako jedna odlična ekipa koju imamo tu. I isto ono što bih dodao jeste muzika Richarda Gibbsa, koja je meni baš bila interesantna zbog toga koja projektuje bukvalno neke zvukove ptica koji su prevučeni kroz elektroniku. Tako da najbolji opis toga je bilo, znači, neki zvukovi iz džungle koje provlačite kroz synthesizer. Sad tako to ide taj ceo muzički skor tokom filma i fantastično prati svaku scenu koja se tu odvija. Meni je zaista bilo priznato i uopšte u trenutku kad čujem tu muziku, znači ako ne gledam u TV ili već, odmah ću znati o kom filmu je reč. Tako da, eto, to je ta interesantna pričica. Uglavnom, što se tiče same radnje filma, znači, rekli smo, Rutger glumi u tom futurističkom filmu Franka Warrena, koji je taj jedan vojni specijalac, nekad je bio stručnjak za eksplozive i elektroniku, međutim sada na nagovor svoje verenice
Noel, koju inače glumi ovdje Joan Chen, on reši sa svojim prijateljem Samom i sa njom da izvrši jednu veliku pljačku dijamanata, ukrade u vrednosti od $25 miliona i sad, misleći kako je sve prošlo po planu, trebaju ponovo da se okupe, kada otkriva kako njih dvoje su u stvari zajedno protiv njega, kako im on više ne treba i samo žele da uzmu te dijamante, tako da umjesto obećanih poljubaca od svoje verenike, ona ga zaspe mecima. Međutim, on to preživljava i završava u tom jednom futurističkom zatvoru koji se zove Camp Holiday, dobija 12 godina za to što je počinio, međutim, oni nikad nisu ni uspjeli da nađu te dijamante jer su otkrili da su prerano upucali Rutgera, odnosno Franka. Sad, taj zatvor je dizajniran tako da svi zatvorenici nose određene ogrlice i suštinski vama čuvari onda i ne trebaju jer te ogrlice su same po sebi dovoljni okovi. Čim se udaljite 100 metara bilo od zatvora ili od nekog vašeg partnera koga ne znate ko je, eksplodirat ćete obojica ili oboje, jer se tačno ne zna ko je, s obzirom da je i zatvor mešane kategorije, tako da imate i momke i devojke, imaju i neki specijalni dani kad se oni sreću, znači i sati i tako dalje. To je isto bilo onako interesantno to povezati. I sad vidjet ćete kakvo iživljavanje mora da trpi Frank svaki dan, bukvalno od tog upravnika i od tog njegovog poslušnika, da kažemo, koja glumi Basil Wallace, da bi priznao gdje se nalaze dijamanti, a njemu će kao biti olakšano to vrijeme koje će provede tu, a jasno je koliko bi to olakšavanje dobro prošlo. Međutim, dolazi do toga da se Rutgeru pruža prilika da pobegne, a pre toga je upoznao tu Tracy Rigg, koja tvrdi kako mu ona ta partnerka i ako njih dvoje pobegnu zajedno da neće eksplodirati. Naravno, Rutger je vrlo sumnjičav u to, međutim kada se ukaže taj trenutak bekstva, ona beži sa njim i on shvata da je bila u pravu od početka. I sad u kom smeru će ići taj film, vidjet ćete, s obzirom da on sve vrijeme se nalazi na meti tog istog upravnika i to dvoje njegovih, da kažemo, bivših saradnika, tog prijatelja i njegove bivše verenice i sve vrijeme ga prate u stopu, a on ide sa tom Tracy i usput ona treba da izmjeri neke svoje lične račune, a posjeduje neku tajnu. I sad vidjet ćemo kako izgleda to njihovo putovanje, u kakve sve oni nevolje upadaju, ko ih sve goni, ko će sve pokušavati da ih ubije i kako i uopšte izgleda morati da bežiš dok imaš taj okovratnik i u svakom trenutku ako se previše udaljiš ode glava. To je ono što je bilo interesantno kad se pogleda. Inače ovaj film pre svega je inspirisan po toj priči koja se zove Prkosnici, u kome su glumili Tony Curtis i Sidney Poitier, gdje su bili dva zatvorenika koji su privezani jedan za drugoga, beže zajedno i naravno nisu se podnosili i sad tokom vremena se, znači, njihov odnos popravlja, stvara se neko prijateljstvo, to je bilo interesantno, obojice su bili nominovani za Oscara upravo za taj film, a ono što je bilo drugo jeste što je iskorišćen koncept iz filma The Running Man iz 87. sa Schwarzeneggerom, gdje su upravo imali takvi okovratnici sa eksplozivom koji se tu nalazi i sprečavani su na taj način zatvorenici pobegnu. To je bilo u prvih 10 minuta filma, međutim ovdje je to lepo reciklirano i baš onako fino iskorišteno. Neprestano je, znači, tu neka akcija, ima dosta komičnih scena, znači najbolje su replike koje možete vidjeti u ovom filmu, baš u trenutku kada muče Rutgera u tom nekom vodenom tanku i onda ga pita, kaže, hoćeš sad reći gdje su dijamanti, a Rutger onda dolazi ovako, imitira Fokova, kaže, vi nekonformisti ste svi isti. Ili trenutak kad on i Tracy budu razdvojeni u jednom trenutku, počinje da se čuje taj karakteristični zvuk da će uskoro ogrlica da eksplodira i onda kaže on sad ne možemo preživjeti jedno bez druga, onda kaže jedan od čuvara da, hoće to brak da uradi ljudima. Ili isto kad prokomentariše njegova vernica, jel misliš da je ova zgodnija od mene, kaže mnogo je slađa, ali ti imaš oštrije zube. Znači takvi komentari su bili ono što je najzabavnije bilo kod ovog filma. I vidjet ćete kako se uopšte i razvija veza između Rutgera i Mimi Rogers, kako se njih dvoje bliže upoznaju, shvataju da su baš dvoje ljudi koji su dobrog karaktera i jednostavno su završili u zatvoru suštinski zbog nekih greški koje su napravili u prošlosti i opet kako se oni, znači, povezuju i da li će oni zajedno ostati na kraju i kako će se sve to završiti, da li će to biti lepo, sve smotano, vidjet ćemo kako to izgleda. U svakom slučaju vrlo onako lepa jedna pitka pričica, radnja teče baš onako opušteno, ni jednom trenutku nećete reći da postoji neka scena koju bi izbacili ili da se film vuče, zaista je onako vrlo interesantno odrađeno. Film je inače bio nominovan u kategoriji montaža zvuka za Emmy, nažalost nije dobio, ali eto, vidjet ćete i to onako bilo fino saznati. I eto, što se mene tiče, ovaj film je nešto što se može pogledati nebrojeno puta, nikad vam neće dosaditi, Rutger je bio prezabavan u ovoj ulozi i od mene apsolutna preporuka, 4,5 zlatna diska, znači film možda nije savršen, ali će vas baš onako prijatno opustiti.
To je ono sve što smo spremili za danas, a sljedeći put kad budemo pričali o Rutgeru, pričat ćemo o jednoj od njegovih najčuvenijih uloga, pored one u Blade Runneru. Tako da, bit će vrlo interesantno. Vidimo se i srećan lov!